Prvo pravilo na mom popisu pravila je da svaki čovjek treba ići dizat se sa danom i spavat sa noću. Jedino disciplina, jedino izvrsnost. Ono što sam bio pričao u TEDxu prije, to je sad bilo već 4 godine, ne? Znači, disciplina i izvrsnost je jedino što u principu tebe može izvući iz misli. I onda ti dođe nekakav događaj, ti nisi jednostavno optimalan, nisi spreman na njega. I onda reagiraš na način da preživljavaš. Ovaj podcast. Hvala ti što smo krenuli iz početka, morao sam promijeniti majicu, sav sam se u čifta pustio. Hvala ti što si me pozvao. Nema na čemu i nadam se da će biti još ovakvih razgovora. Pa siguran sam, da. Sad smo se malo prije dotaknuli teme u kojoj si spominjao nešto o potrebi da zaštitiš sebe i da zaštitiš, najbolje u biti da ti to kažeš. Da ti kažeš što si htio s time reći, ja sam te sad malo prekinuo. Nema prekinuo više. U principu moramo biti iskreni prema svima, znači mi smo snimili sad jedno 40 minuta podcasta gdje smo potpuno opušteno pričali o svemu i sam zamolio da neke stvari ne idu van. Dobro. I hvala ti što si me poslušao, ne? Nema na čemu. Ali neke stvari ćemo i staviti i sad ćemo ih ponovo obraditi jer su full zanimljive. Da up to date brzo ljude u sve to. Ja sam imao 9 operacija do sada. Svaka od tih operacija izaziva traumu na tijelo. Svaka ta trauma koja se dogodi na tijelo ostavlja trajne posljedice. Ako se te trajne posljedice ne izbalansiraju ponovo, tijelo ostaje u kompenzaciji, odnosno u velikom disbalansu. E sad, da taj disbalans ne bi se ponovo vratio tamo gdje je bio, čovjek mora biti oprezan, ali i otvoren. To je suština cijele priče. E sad, oprezan i otvoren moraš biti isključivo zato što je takva je priroda. Znači, srna, fino, lijepo, lav krene pičit na nju, smijem pičiti. Da. Već smo prošli to. Dobro sam. Krene lav na srnu, srna u tom trenutku upali svoj flight or fire mod i odleti od lava i u onom trenutku kad lav ode i ne uspije ju ubiti, ona nakon 30 sekundi spusti svoj puls i nakon toga jede. Evo, to znači i oprezan i opušten. Mi danas ljudi to nemamo. Zato što ili smo konstantno oprezni, ili smo konstantno opušteni, ali u svakom slučaju ni u jednom trenutku ne odlučujemo šta se dešava u tom trenutku. To je ta razina svjesnosti, ne? I kako smo pričali malo prije, to možemo svesti na ta 3 tijela, a to je tijelo, misli i vlastite energije. Ako ne vladamo sa bilo kojim od ta 3 segmenta, mi smo u disbalansu i jedan od tih segmenata mora nadoknaditi nedostatke drugog ili trećeg. Ti dosta pričaš o energiji, frekvencijama i tvoj TED Talk je bio baš na temu toga i baš sam ga danas opet išao poslušati. Ozbiljno, a? Da. Poslušao sam ga prije prvog razgovora. Možda bi to prvi javni govor bio ikada. Ozbiljno? Da. Kako si se pripremao za njega? Pa taj TEDx je došao u principu u nekakvoj prvoj najboljoj mojoj fazi života, ne? I vrat je došao kao test nakon toga svega. I to je prvi put da sam zapravo shvatio da sve to što je vani i što je unutra, da je to sve isti rak. Znaš, možeš ti znat te stvari, ali kad tek osjetiš, onda zapravo kužiš šta se dešava. To je ista priča koja je, recimo, fitness, ne? Imaš trenere koji hrpu znanja imaju, fakat diviš im kad ih slušaš, šta pričaju i tako dalje. Ali ako kreneš u nekakvu, baš da vidiš šta rade i iskustvo koje imaju i način na koji implementiraju te stvari, onda vidiš da tu fali tog puta pređenoga, odnosno tih koraka kroz to cijelo znanje.
Tak ti isto sa tim, danas je dosta mainstream i sve super, meditacije, misliš šta je meditacija, otvoriš oči i blejiš, ne? Ali zapravo meditacija imaš onak hrpu vrsta, vidiš, i meditacija je dosta onako prosta i prostituirana riječ, vrlo je moderna, ne? Kad razmišljaš generalno o svemu tome što se dešava, jedna je zapravo čista istina. Sve što se dešava se u tebi i sve u principu što se dešava van, dešava se u tebi kroz tvoju senzoriku. Što znači na kraju krajeva ništa nije bitno nego su samo algoritmi koje ti imaš da bi mogao procesuirati ono što se dešava vani i načini koji ćeš ti to shvatiti, ne, ništa više. I to su zapravo alati koje vrijede i razvije. Meni je to zdravlje dosta utjecalo na nekakvo razmišljanje moje. Jer kad te boli, znaš, kad nisi svoj, kad nešto te boli, pa onda ideš spavat, pa se ne odmoriš, neko te boli, onda se probudiš pa hoćeš nešto napraviti zato što te boli, ne uspiješ napraviti, znači ne odmoriš se, nemaš neko vrijeme za sebe, nego si opet boli me, idem se vratiti iz toga, i onda ti dođe nekakav događaj, ti nisi jednostavno optimalan, nisi spreman na njega. I onda reagiraš na način da preživljavaš. Kako izaći iz tog kruga? Bolite, ne naspavaš se i dalje te boli, ne možeš se odmoriti, oporaviti. Kako izaći iz tog nekog kruga? Kod mene je boli, ne? Kod nekoga je jedan, kod nekoga je gledam televiziju do 2, kod nekoga igram igrice do 5. Kod nekoga je nesretan sam u ljubavi, kod nekoga je, da ne bi neko mislio da sam ja isključivo sad u banani. Ne izgledaš ovaj puta ni najmanje u banani. Svako ima svoj taj, ne? Jedino disciplina, jedino izvrsnost. Ono što sam bio pričao u TEDxu prije, to je sad bilo već 4 godine, ne? Znači, disciplina i izvrsnost je jedino što u principu tebe može izvući iz misli. Jer one su tu i neće otići brzo. Po svim religijama ti imaš nekakvu konstataciju da je to nekakvih 40 dana, čak do 90, ovisi kako koja je religija. Recimo, kršćanstvo je 40, islamizam je 40, istočne religije i znanja, oni vuku to, čak zove se mandala, do 90 dana. Što znači da ti moraš ispravno živjeti 40 do 90 dana da bi poništio algoritme koji ti čine, neću reći zlo, jer nije ni dobro ni zlo, nego koji te pokušavaju štititi na jedan način na koji oni to samo znaju, a to je da ti preživiš. Ne? Moraš preživjeti. I kad se upali taj fight or flight mod, po modernome, što je malo češći pojam koji svi čuju, kad se upali taj flight or fight mod, onda tvoje tijelo ulazi u taj segment stresa i traži, u principu, stalno traži koga napada, šta se dešava i na koji način našamo da se obrani od toga svega. Mi danas živimo previše siguran život da bi živjeli takvim nekim algoritmima, zar nije tako? Pa zavisi. Zato što ako se vežeš za ono što smo bili pričali, ako se vežeš za identitet, tipa ne znam, danas se ljudi vežu za nogometni klub, vežu se za sport kojim se bave, veže se za ja sam pametniji, ja sam veći, ja sam jači, ja sam ljepši, vežu se za bilo šta. I onda ako idu to braniti, onda je to preživljavanje opet. Znaš, preživljavanje ne mora nužno značiti kao hoćeš ti biti živ ili nećeš, nego jednostavno da li ta tvoja ideja će biti živa ili neće. A što su veće uvjerenja, veće preživljavanje. Da se vratimo u tu nekakvu priču, znači u zadnje 4 godine sam imao 6 operacija. Neke operacije su u principu trebale se desiti puno prije, ali zbog posla i nekakvih mojih krivih odabira koji su bili ponajviše emocionalni i s razlogom zato što sam htio validirati društvu ili htio sam nekakve brze segmente napraviti za sebe u kontekstu sebičnosti, da meni bude bolje i ljudima koji su bliže oko mene da bude bolje, to je dovelo do jedne velike odgovornosti i poslovne obaveze za mene gdje ja se nisam toliko našao u tome zato što razlog nije bio posao i profit, nego u principu zabava i što bolja usluga
meni, a samim time ljudima koji su trenirali mene, i zbog toga sam nakon godinu dana što sam otvorio Dubravu, otvorio i Sesvete, ne? Što sam nedavno i prodao. A prodao sam upravo zato jer tada sam to otvorio iz krivih razloga. Otvorio sam jer mi nismo mogli bacati utege i Sesvete je bilo prirodno dobar centar, jer mogli smo tamo raditi šta god hoćeš, to je industrijska zona, bacaš, dereš se, veseliš se, roštiljaš, radiš šta god hoćeš, ne? Nakon što sam shvatio da mi neke stvari ne trebaju u životu i da sam ih radio iz krivih razloga, onda treba biti dovoljno odgovoran i svjestan da ih makneš od sebe. I kroz te operacije, kroz to sve sam shvatio da mi ne treba ni Sesvete, tako sam ih se i riješio i prepustio nekome ko može dati veći doprinos u tome. Ali da se vratim na tvoje pitanje, kada se desio potres i korona, tu sam zapravo shvatio da traume su itekako intenzivne za većinu ljudi. I ono što se meni dešavalo kroz te operacije i kroz događaje koji su meni bili intenzivni jer su se osobno događali meni, tu sam prvi put shvatio da ja se svaka dobro handlo sa svim tim, jer sam moj susjed je, nažalost, jedan dan spavao nakon potresa u autu. Jako puno ljudi je izrazito u velikom strahu dan danas sa svim što se dešava. A pazi, realno ništa se ne dešava. Imamo bolest koja u principu je intenzivnija od gripe i zbog medijskog pritiska i svega što se dešava u društvu, ljudi koji su odgovorni za to moraju ispaštati i davati jedne ogromne žrtve, pošto ste recimo između ostaloga i vi, morate davati ogromne žrtve za nekakve stvari koje se dešavaju u većini slučajeva, ne kažem izuzecima i svaka čast, u većini slučajeva se rješavaju sa ostajanjem doma i mirovanjem i dizanjem imunološkog sustava. I mi u koroni, u principu ja nisam htio da to takva situacija bude. Ja sam na boostu susjeda da napravimo nogometno igralište. Ja sam mu zavario golove, odnio sam tamo, rekao ti ćeš sad složiti ovo kako treba, to će biti super. Ovoga se nagovorio da napravi nastrešnicu, pomogao sam mu stolove da riješi. Ja sam napravio dječje igralište, između ostaloga pričali smo o izazovima, pa sam sad uzeo te balvane, pa to pilim. Tako da, najveća sam zvijezda u svojoj ulici. Ali samo zato što u principu nikad ne smiješ dopustiti da nešto što je jako stresno utječe na tvoj svakodnevni život. A njima je to jako bilo teško, svima u mom susjedstvu. I korona i potres, oni su se svi bili izgubili, ne? Baš jako. Kako si ti došao do nekog zaključka da ti to ne smije prevladati u tvom životu? Znači ta cijela situacija, kako si ti... Korona i potres? Da, jer to su sve... Meni je to bilo baš... Ne želim da ovo zvuči sad nekako, a meni je to bilo baš super. Znači ja sam iz toga svega samo dobio dobro. Prva stvar, dobio sam samopouzdanje da sam ja normalan. Zato što stvari koje su mi se dešavale kao te operacije, znaš kad ti doživiš takav stres, onda se nalaziš na nekakvim teškim pozicijama gdje moraš preispitivati i algoritme u svojoj glavi i šta se dešava i odnose i svašta, puno toga se mijenja, ne? Pogotovo kad mi je vrat bio, tu sam izgubio motoriku cijele desne ruke. I tu prvi put da sam se skužio sam da jednog dana ćemo otići i doživio sam tu nekakvu fizičku smrt. Jer, znaš, jedan sportaš koji ne mreš dignuti čašu i ne mreš držati čašu u ruci, to je za mene bilo dosta traumatski. I godinu i nešto mi trebalo uopće da se vratim u nekakvu normalnu funkciju, a kamoli da se razjača, znaš. Tako da u koroni kad sam vidio da je jedna takva sitnica ko što je potres i koji je prirodna pojava. Namještanje majke prirode. Mislim, prirodna je pojava. Živiš u kući, normalno da se trese. S dužnim poštovanjima ljudima kojima su grede padali po glavama, ali realno nije zabilježen ni jedan slučaj, ja mislim, u Zagrebu. Ti možda znaš to bolje, da je bilo smrtni slučaj ili nekih težih ozljeda, da je potres. Jedna cura je, znači ja mislim da je na kraju preminula od ozljeda. Pala je, ne znam, cigla, ja mislim, sa zgrade, jer je hodala. Tako da je, mislim, možemo mi to pričati da smo mi jako dobro prošli u toj cijeloj situaciji, da je to nas... Dobro vrijeme se desilo, da.
pogodilo nas je u nekoj situaciji koja je mogla biti puno većih razmjera i mogle nastati puno veće štete i katastrofe od ljudskih žrtava do materijalnih, ali smo imali sreću da je bilo taman možda na nekoj granici što bi naše trenutno društvo moglo podnijeti. Da, pravo si. Desilo se u principu prije nego što je većina ljudi bilo uopće budno. Da. To je bila dobra stvar. Da nije bilo više ljudi na ulicama, jer, mislim, ulice su bile urušene, tako da je moglo biti puno gore. Crkve isto. Crkve je ono što da je bilo za vrijeme misa, to je bilo baš teško. Da, baš bilo teško. Da. Tako da, majka priroda da je odlučila u pravo vrijeme. Što ti misliš da je najvažnija stvar da čovjek implementira u svoj život, a da je jako kvalitetna za njega? Znači, što bi ti preporučio svakom? Na što da obrati pažnju? Ajde da se vratimo na ono definitivno, znači tijelo, misli i energije, ne? Jedina stvar u principu koja se isplati raditi je da vladaš sa ta 3 segmenta. Rad na razmišljanju i kontroli senzorike svoje je jedna od najbitnijih stvari koja se može raditi, a to je, znači, 5 osjetila plus misli. Jeli, koliko su ti segmenti kvalitetni, toliko ti bolje shvaćaš sve što se dešava van tebe. Jeli, sve što se dešava van, jedino na taj način ti možeš shvatiti iznutra. Tako da po meni je to svakako najvažnija stvar. A kada si tu posložen, onda ti za sebe znaš u principu šta ti je najbitnije. Ali apsolutno svaki čovjek bi trebao održavati svoje tijelo na nekakav način, svoje misli na nekakav način i naravno svoje energije su nusprodukt svega toga, jer moraš tu biti ispravan. Ne? Mi smo se dotakli u onom prošlom dijelu meditacije i pričali smo dosta o tome. Gdje smo rekli da meditacija danas je dosta onako prostituirana i oglašena je kao nešto što za ljude koji su u velikim vjerovanjima religije kažu da je meditacija onak sektaški ili da se to ne smije ili da nije dobro za tebe i tako dalje, dok s druge strane ljudi koji meditiraju govore za njih da ne valja i da nije dobro, u što vi vjerujete, ne znam se nija šta, ali zapravo to su sve alati kako se baviti svojim mislima, isto kao što je trening alat kako se baviti sa svojim tijelom. Ne? Tako da po meni rad na sebi je ključna stvar za svakoga. Mislim, na to mislim. Upravo to. Yeah. Kako ti treniraš sada u ovo doba? Ja moram reći da sam vrlo dobro. Znači, ja ti se dižem negdje između 4 i 5. Ujutro popijem toplu vodu s limunom. Onda ti nekakvih 20 minuta čekam da me protera. U tom periodu si ponovim neke stvari koje sam si napisao. Nedavno sam sad bio na svom tjednu čišćenja. Bio sam na svjetioniku Sušac. 11 dana sam bio potpuno sam. Na otoku smo bili ja, svjetioničar i čoban. I doslovno svjetioničar prvih 3-4 dana nije uopće pričao sa mnom. Jer kaže, nemoj da mi kradeš samoću, kaže. Koji čovjek je. Ante se korču, vidiš. I onda kad je skužio da sam ja jednako lud koji on, onda je tek počeo pričati sa mnom. Znaš ti koje su to scene bilo. I glavno tamo, znači, nakon što, a vidiš kak je to bilo zanimljivo. Znači, prva 3 dana kad sam došao tamo, svako jutro sam se probudio misleći da trebam negdje ići. Tijelo mi je trebalo negdje ići. Od svega što se, od tog ritma koji imaš u Zagrebu, u svemu što se dešava, dođem tamo. Iako mi je to bio 3. odmor, realno, još uvijek sam imao osjećaj da negdje moram ići. Tek nakon 3 dana se onako tijelo smiri, nakon toga dolaze misli, pa se misli smire i onda u principu niš pametno ne možeš zaključiti u prvih 5 dana, tek nakon 5-6 dana dolaze neke pametne stvari. I tamo sam si napravio nekakva pravila za svoju ovu godinu koja dolazi ispred mene. I između ostaloga, tu je odgovor na to pitanje, znači, topla voda s limunom, ponovim ta pravila, onda odem vježbat. U vježbanju radim dinamičko kretanje u određenim pokretima koji su u principu u velikom opsegu pokreta.
a nije istezanje, nego je više kroz balans, kroz disanje. Po mojim proračunima ja ufuram u sebe negdje oko 5000 litara zraka više nego većina ljudi sa početkom dana, što je baš jedna velika prednost. Kako to misliš? Pa, na koji način? Da, recimo, znači, moj taj segment traje negdje 45 minuta. Krećem ti, objasnim se sa gravitacijskim čizmama, da izdužim cijelu kralježnicu od spavanja i svega. Tu si izmasiram sakroilijalni zglob, izmasiram si fleksore, izmasiram si jetru, gušteraču, bubrege, želudac, malo protrljam crijeva, koja sam neposredno prije toga ispraznio. Tadam. I onda fino lijepo spustim se dole, malo se smirim, skoncentriram se, odnosno shvatim da ovo što je u meni je i ono što je van mene. Ne? Znači da smo svi jedno i da smo svi spojeni, da nema ništa, nema nikakve iluzije i razlike između mene, tebe i svega što nas se okružuje. To bi volio da mi ide uspješnije, ali još uvijek ne ide. I nakon toga ti krenem ti sa trljanjem, širenjem određenih dijela, znači prvo proširim prednji dio, otvorim vrat, trapez, čeljust, uši, akupunkturne točke, prođem preko glave, kroz cijelo tijelo, otvorim podlaktice, sve dio fascija generalno zna biti stisnuta i onda krenem u određene pregibe i sa svakim pregibom zrak ide van, sa svakim otvaranjem zrak ide unutra izrazito agresivno kroz nos. I krećem iz položaja stajanja, sjedenja, leženja, rotacije i onda kroz balans završavam to sve. I kako to traje 45 minuta, ti sa tim agresivnim disanjem u principu imaš udah i izdah se dešava doslovno unutar 5 sekundi, što onda znači da imaš skoro onak 12 udaha i izdaha agresivnih u jednoj minuti. Ne? A normalan recimo nekakav ritam za jutro za svakog čovjeka nekakvih onak 6 do 8 udaha ako je čovjek zdrav, ako nije nekih više. Nakon toga uđem u kuću, pogledam plan za šta imam za danas, upišem si još u raspored šta želim dodati na to sve, jedem, moji se tek probude, ljubav, posao do ručka, ponovo vrijeme za mene, moji opet družim se s njima, ljubav, posao, aktivnosti, vratim se kući, ljubav, spavanje, dizanje, to je to. Prošli puta si spomenuo to da u prošlom razgovoru, prije 1.5 dana, si spomenuo to da ne koristiš butelicu. Ne. Jel to još uvijek isto tako? Da. Kako si ostvario? Ja ne znam kako se ljudi dižu sa butelicom. Kako si to ostvario? Znači, koje su točke koje ti misliš da su ti pospješile da to postavi? Prvo pravilo na mom popisu pravila je da svaki čovjek treba ići dizat se sa danom i spavat sa noću. Svako ko odbija ići spavat, znači ono kad neko kaže ja sam dnevni, ja sam noćni tip. To su gluposti. Ne postoji dnevni i noćni tip, postoji samo ljudsko tijelo. Sve ostalo je glupost. Svako ko izbjegava spavanje, izbjegava život. Je li sve apsolutno biljke, životinje u ovome svijetu ili su dnevna bića ili su noćna bića. Nema između ništa, ne? A mi ljudi ili si dnevni ili si noćni. Kako god hoćeš. Zna se ko je u noći, ne? A onaj ko je u danu bi trebao ostati u danu. Tako da ispravna higijena spavanja osigurava lakše dizanje. Ali ti stvarno moraš imati volju za dizanje ujutro. Znači ti moraš željeti ući u taj dan. Ako ne želiš ući u taj dan, onda samim time je i nemoguće se dignuti. Onda je ta budilica, odnosno taj šamarščina koja te probudi odmah ujutro, prva stvar koju doživiš u tom danu, kužiš. Pa misliš da nije šamarčina? Je. Još malo. Mislim, znaš ono... Meni, na primjer, najveći šok kad čujem budilicu, prvo razmišljam ko ide, gdje ide, šta ide, zašto sam se sad probudio
je li dobro doba dana, je li nije dobro doba dana, nisam više siguran u ništa. I onda mi treba dobrih par minuta da shvatim šta se događa. Ta budilica. Po meni se stvarno, ako ideš na poslu u 7, treba se dignuti u 5. Ako ideš na poslu u 8, trebaš se dignuti u 6. 2 sata je sasvim dovoljno da ti uđeš u dan normalno, da možeš imati dovoljno energije, odnosno da ti sebe posložiš da kad uđeš u odnose sa drugim ljudima i sa obavezama i sa događajima i sa izazovima, da ti imaš tu energiju, da se možeš baviti. U suprotnome zapravo ono samo što se dešava je reagiranje opet. Znači, a kad je reagiranje, onda je preživljavanje, znaš. Znači ti prvo u svom danu uzmeš vrijeme za sebe. Znači prije nego što se tvoj probude. Ako ne uzmem vrijeme za sebe, onda 2 pištoljeju samo. Ozbiljno ti da. Ja nisam ugodna osoba ako nisam posložen. Ako sam nesvjestan, ja sam neugodna osoba. Ja nisam ugodna osoba ako sam ubaran. To je ono što jako puno ljudi danas može primijetiti samo ako sebe malo bolje pogleda i promotri, jer puno puta, znaš ono kako kažu, nisam se naspavao, pusti me. Ali to je točno. Ja čak ne u tom kontekstu, znači, ja ne vidim ovaj svijet ispravno ako nisam odmoran. Znači, ja ga vidim previše, zbog tih trauma koje sam imao, ja ga vidim previše vidim ga previše sebično, vidim ga previše intenzivno, vidim ga da me se hoće povrijediti, vidim da me neko hoće zajebat, vidim da, znaš krećem se u takvom okružju, komuniciram se jako puno ljudi gdje svako nešto treba, svako nešto hoće, svako na nekakav način želi nekakav komad onoga što ja radim, živim ili onoga što jesam, i ako ja nisam odmoran, nekad ne mogu biti ugodan, jer pokušavam preživljavati. Životinski instinkti krenu iz mene. Znaš? Kako si uspio si posložiti da imaš dovoljno vremena za sve? Znači sad si rekao da ujutro prvo uzmeš vrijeme za sebe, za posao. Posao sam po sebi da bi mogao u današnje vrijeme preživjeti, pokriti sve troškove koje ti se... Neću reći nameću, jer to opet nije ispravan način niti razmišljanja, jer nama ništa ne bi trebalo biti nametnuto, ali kako uspiješ pronaći, izbalansirati, što se kaže work-life balance? Da. Kako si uspio odrediti granice gdje ne želiš preći, da ulaziš previše u jedno, a zakidaš drugo? Bude mi teško kad nisam uspješan. Baš mi bude teško kad nisam uspješan. Ne u kontekstu uspješnosti kao da mi se drugi dive, nego na dnevnoj razini kad nisam uspješan. Kad nisam ugodan drugima, bude mi jako teško. Nije mi to fora. I zato definitivno pokušavam što češće i što bolje vladat svojim tijelom, mislima i energijom. Kod mene je problem što moje tijelo je, ja u zadnje 4 godine sam imao 6 operacija. Što zbog nekakvih stvari koje su me iz mladosti i nogometa potegli i nosim od tada, što zbog moje potrebe za validiranjem i za nekakvim samostalnim fizičkim uspjesima. Jednostavno moje tijelo kako nije ugodno, moje tijelo nije ugodno, automatski moje misli nisu odmorne. I onda ni one nisu ugodne. Ako one nisu ugodne, onda moje energije su u principu zakrčene. I ono što se meni tu dešavalo je, nije mi ugodno bilo u danu. Bolilo me tijelo. Čim me boli tijelo, nemam energije za nikoga i niče. Zato što, znaš boli me. Kad tebe boli, ti nisi svoj. Kad ti ide za Twix? Je Twix? Je. Kad si gladan, nisi svoj. Kad si gladan, nisi svoj, viš. I evo, hvala Bogu sad, već neko vrijeme, baš ta disciplina i izvrsnost mi osigurava u principu dovoljno energije da i dalje ja imam nekakvih izazova. Nedavno sam imao loše nekakve odnose, ali ja u te odnose ulazim na sljedeći način, znate, ti si za mene neću više imati ništa veze s tobom,
Ja razumijem zašto si to napravio, razumijem kako si to napravio, sve mi je jasno. I razumijem zašto si to. Ali meni to više ne treba, znaš. Samo se maknem, to izreknem da bi shvatio, više ne razmišljam o tome. Prije bi si mozgo, jesam ja tu nešto kriv, nisam ovo. Ne, nisam ništa kriv, ti si odabrao taj put, aj bok. Znaš ono, kaže neko uvijek treba zadržati komunikaciju sa svakim. Ne treba. Zašto bi trebalo zadržati komunikaciju sa svakim? Ako ti neko napravi nekakvu traumu i oprostiš mu to, ali to ne znači da ti njega mu trebaš gledati na svakodnevnoj razini ako on nije uskladio svoje tijelo, misli i energije. Ne treba ti takav čovjek u životu. Ti odabireš s kim se družiš. Ti odabireš na kojem nivou želiš imati odnose. Ne treba održavati odnose koji ti čine zlo. Kako ostvaruješ disciplinu? To smo isto malo prije se dotaknuli, pa ću se sad ponovo referencirati na to. Znači, u svakoj religiji imaš jedan segment dana, kao što je recimo islamizam i kršćanstvo, često se pojavljaju 40 dana. Ne? U nekim istočnim, recimo kao što je Indija, imaš 90 dana, hinduizam je isto 90 dana. Da bi ti mogao uvesti nove navike u život, moraš prevariti najosnovniji pojam u svom tijelu, a to je homeostasa. Homeostasa nije ništa drugo nego ako znaš koordinatni sustav, homeostasa je nula. Uvijek nula. A kako se život dešava ciklički, konstantno ciklički, homeostasa je uvijek tu da ako je amplituda otišla gore, da ju vrati ponovo prema nuli. Zbog inercije ona ode u kontrasmjeru i ponovo se vrati nazad. Sve se dešava ciklički. E sad, da bi ti uvrstio nekakve promjene u svoj život, prva stvar koja mora doći je odluka. Kada dođe odluka, mora se desiti realan cilj. Kad se desi realan cilj, onda se mora desiti konstantno osvještavanje realnog cilja, da bi ta homeostasa shvatila da je to dobro za tebe. Odnosno da tvoje misli mogu utjecati na tjelesne promjene ili tjelesne promjene mogu utjecati na tvoje misaone promjene. Samim time ti ni u jednom trenutku ne bi trebao na onu amplitudu odletiti gore. Jako. Zato što dalje odeš od svoje homeostase, u principu veća sila će te vraćati nazad. Ko visoko leti, nisko pada. Buras, to je to. Jednostavnije da jednostavnije ne može biti. Da, to je to. Ili prije ako si došao na igralište, za vrijeme Juge kad smo mi bili klinci, dođeš na igralište, ja bi igrao nogomet, pjas, šuti tu gledaj, ajde vali po loptu, ono odšle preko grada. Ko pas, sline ti cure, dođeš, vratiš loptu, to je bila sreća, najveća, vidiš. Tako da, nema brzih promjena, sve se mora dešavati polako, svjesno i konstantno se moraš osvještavati, jer kad se osvještavaš, onda tvoje tijelo shvaća da je to dobro. Moraš biti dobar. I u principu disciplina se trenira. Disciplina se trenira na način kad ti se nešto ne da napraviti, da to napraviš, ali ne da to napraviš preko, nego jednostavno to kreneš raditi i onda si fokusiran na to da vidiš da ti to stvarno vrijedi. Jer ako ti to ne vrijedi, zašto to radiš? Nemaš potrebe to raditi onda. A ako ti kada vidiš da vrijedi, a sam sebi u tom trenutku misli ti dolaze i govore ne, ipak ne vrijedi, onda si glup. Onda se ne voliš. Onda ima nekakav mehanizam u tebe da želiš živjeti nesretno. A to je onda stvar na koje treba malo dublje raditi. Znači, to je nešto što je ili naslijeđeno od roditelja, ili je naslijeđeno od neke traume, ili nešto, to je nešto dublje. Ali u svakom slučaju, svaka od tih trauma utječe na algoritam koji je posložen za shvaćanje svega što se dešava oko nas, a zapravo se dešava u nama. Tako da, promjena polako. Svakodnevno. Malo. Korak po korak. Do savršenosti. Da. Ne, to je savršeno to. Daj mi reci, da li si ti više osoba koja je sada usmjerena ka stjecanju novog znanja ili iskustva? Kako na sebe gledaš sad? Da li želiš više znanja ili želiš proširiti iskustvo? U principu, mozak radi na specifičan način.
Znači, kad poznaješ kako naše tijelo radi, onda i ne vidiš znanje i iskustvo kao nešto što se razlikuje. Mi imamo jedan dio intelekta u naš, znači to je znanje, znači to je ono što se educiramo, učimo i tako dalje. I on nam osigurava super, ove sve neke genijalne stvari i mi fakat živimo u nevjerovatno doba, ali realno imaš toplu vodu u kuhinji, imaš hranu u frižideru koja je svježa uvijek, znači živimo fakat u genijalno vrijeme, znači ništa nam se ne mre loše desiti. Taj dio je vrlo opasan, jer što više imaš intelekta, u principu više možeš secirati stvari, više možeš stvari probrat, možeš procijeniti, možeš usporediti jedno s drugim, ne? A da bi to usporedio, moraš imati memoriju nekakvu. A ta memorija u principu nije ništa drugo nego skladištenje događaja koji su bili značajni za tvoj život, koji su ostavili pozitivan ili negativan impakt. I to se onda sad priča jesi pozitivna ili negativna osoba. Ako ti imaš više pozitivnih iskustava, tvoja znanja će u principu naginjati na tome da stječeš i dalje pozitivne iskustva. A ako imaš više negativnih iskustava, tvoje znanje u principu će se usmjeravati u tome da postaneš bolji od nekoga, znači više će ići u smjeru uspoređivanja. To sve se radi na način da ti imaš treći segment koji je nekakav identitet, odnosno tko si ti. Da li si ti doktor, da li si odvjetnik, da li si trener, da li si dinamovac, da li igraš igrice, da li si ti fizički aktivan ili si ti koji treniraju, znaš. To je ta definicija tebe. I četvrta stvar je tvoja prirodna inteligencija, odnosno tvoja sposobnost apsorbiranja materije. Apsorbiranje materije, sad opet idemo na onu fiziku, nije ništa drugo nego tvoja vrijednost u ovome svijetu. Znači, Zemlja ima svoju materiju oko sebe, Sunce ima svoju. Ako gledaš na razini kutije, kutija ima svoju materiju, ti imaš svoju materiju. Što je tvoja veća sposobnost apsorbiranja materije na sebe, bilo da je ona fizička ili iskustvena, to u principu ti imaš veću mogućnost doticanja iskustva u životu i doticanja znanja u životu, odnosno u većem segmentu si međudjelovanja sa svima što se nalazi oko tebe. Što znači s druge strane da ako ti sebe vidiš kao netko ko živi na način da si otvoren i želiš konstantno iskustvo i znanje, to je prirodna stvar. Što znači da ti nemaš planove za to, nego stalno dobivaš to iskustvo. Na većinu stvari koje su dobre za tebe ćeš samo reći da. I naćiš vremena u danu da ih stavljaš u svoj dan. A ako to nije taj slučaj, ako si zatvoren zbog toga što imaš tjelesnih, misaonih ili energetskih problema, onda ti imaš određeno rezervirano vrijeme da se štitiš od vanjskog svijeta i nisi otvoren za to. Tako da, tko sam ja po pitanju toga, ja stvarno pokušavam što više se otvoriti i što više živjeti, jer život se dešava i događa. Znaš, a ako si zatvoren prema njemu, onda dan prođe. Ništa se nije desilo. Jednom si napisao u jednoj objavi, sad čitam što si napisao točno. Svašta sam pisao. Budi tu, čuvaj i pazi, ali pazi da ne osjete tvoj strah i brigu, jer o tome ovisi njihova sloboda. To je ona lekcija koju si u prošlom razgovoru mi rekao, da jedino što želiš prenijeti svoje djeci da iskuse slobodu, da se osjećaju slobodni. Želiš im prenijeti u biti slobodu života. Kako ti vidiš ulogu sebe kao oca u toj situaciji? Znači, povezano s tim. Da, to su moja 3 mala bića. Kako im ti omogućavaš to? Da sad... Kako im ja omogućujem to? Znaš zašto sam krenuo sa ja im omogućujem to? Ja sam im roditelj. Zato što jako... Ja sam te rodio, to ćeš i napraviti. Ja sam te rodio. Dođi vamo, sad ćeš me slušat, znaš. Biti roditelj
nije vlasnička stvar. To je prvo što bih htio reći. Znači, to nije vlasnička stvar. To su ljudi mali koji su trenutno kod mene i ja imam tu čast da im budem mentor. Njima biti mentor je moja ugodnija starost. Ja to radim iz sebičnih razloga. Znaš šta, imam jedan super ritual. Svaku večer, recimo, oni odu spavat prije mene. Moje curete idu spavat negdje oko, pa sad već 8:30, znači one sad već spavaju, ne? I kad god ja dođem gore, prvo što napravim je kleknem kraj svog kreveta, zagrlim svoj krevet i zahvalim mu se što će mi večeras čuvat tijelo i što će mi dati lijepe snove i tako. Znaš, baš budem dobar prema svom krevetu. Nakon što to napravim, onda odem i poljubim stopala svoje najstarije čeri, srednje čeri i svom sinu. Htio bi ja i ženi poljubiti stopala, ali to su već stara stopala, tako da to ne radim. I onda legnem u krevet i onda znam da mogu spavati. Jako sam sretan što su to moja djeca. Opet kao moja, ne? Ne možeš pobjeći od tog roditeljske ljubavi, ali stvarno pokušavam jako malo sudjelovati u njihovom životu. To je ono što možda se ne čini na prvu. Ja sam samo tu. Ne pokušavam ih učiti ništa, to je prvo pravilo. Ne pokušavam im pametovati ni slučajno, ne pokušavam ih govoriti šta smiju i šta ne smiju, to nikako. I ponajviše svojim primjerom i društvom želim im pokazati šta je dobro i šta nije. I sve neke stvari koje ja radim loše za sebe, pokušavam da oni nisu blizu tu uopće. Čega je sve manje i manje, hvala Bogu. Baš to dobro. Tako da, nekakav zaključak svega toga je prema djeci treba biti baš inspirativan, svjež, ugodan, vesel, radostan i sve ove ozbiljne stvari treba maknuti skroz. Šta oni znaju? Moj mali počeo pričati prije pola godine. Šta ja njemu imam objasniti riječima? Ja njemu ništa riječima ne vjerujem objasniti. Vi će on mene razumjeti, prije pol godine je počeo pričati. Ova starija čer, znači, prije 4 godine je počela izgovarati riječi. Šta da ja ne pričam? 4 godine pričam. Ima ljudi pričaju 40 godina, ne možeš im objasniti ništa. Di ja njoj da sa 4 godine objasnim? Tu sam da ih zagrlim, tu sam da im pokažem kako se reagira na situacije i to je to. Znaš ono? Ne oduzeti im slobodu. Moraju biti one svoje. I znaš ono, ne možeš ti imat sad u kući 1.000.000 slatkiša, 56 laptopa, ti cijeli dan biti na mobitelu, na laptopu, žderati, ne znam se nija šta i govori djeci. Ne, ti to ne smiješ. Ne, mislim, onako kako ti živiš, tako će tvoja djeca živjeti, tako da to je glavna poruka. Ako već radiš nešto loše, makni se, da te ne vide i ne osjete i da ne mogu ni pomisliti da si to radi. Tako da drogiranje sa strane. Savjet za sve roditelje, drogirajte se van, pogleda vaše djece. Znači, nemoj da se neko drogira ispred djece. Imali ste zanimljiv program ovog ljeta, to je ne znam koji puta po redu na Lastovu. Mm-hmm. Lastovo Holiday se zove, tako. Da. Tko to organizira, kako to funkcionira? To je jedan mladi, genijalni Ivan Čihotić, znači ima dole svoj mali rezort sa kućom koja je sa 2 strane zatvorena sa morem, fakat je super, napravio teretanu na otvorenom, ima super opremu, ima super sve. No prava ljubav se tu desila između mene i Vuka. I mi u principu svake godine pokušavamo imati 2 tjedna da smo zajedno, jer prvo ja uživam jako biti s njim i siguran sam da i on uživa biti sam, jer dosta smo se to naučili jedan od drugoga i nekako upgradeamo se svaki put kad se vidimo. I to je genijalna prilika da ljudi koji odaberu taj kamp da idu s nama, da mogu iskusiti jedan dio načina kako mi živimo. A ja sam, kako bi rekli, jutarnji tip, a on je, kako bi rekli, noćni tip. Šalim se.
Tako da tu ima puno super zanimljivih stvari, od nekakvih radionica i disanja i kretanja i snage i kondicije i super je klopa i hrpu izleta i izlasci sunca, mjeseca, prirode, sve živo neživo. Nema kartanja, nema TV-a, nema ništa na što bi se moglo gubiti vrijeme. Samo čista priroda i ronjenje i riba i baš je dobro. Znači organizirate takav nekakav recimo izlet 2 puta? 2 puta, da. Ove godine je bilo 25.6. i sad je 6.9. idemo opet. Slobodnih mjesta? Pa evo za koronu, s obzirom da korona imamo sad samo 2 mjesta slobodna, što je onak za nas malo iznenadilo se. U 25.6. su nam skinuli 6 ljudi. Zbiljno? Da, zatvorili su. Aha, granica, da, vidio sam. Tako da, baš su ti ljudi bili jako razočarani. I nama je bilo dobro, mi smo bili dalje dole, kuviš, samo mi je žao, jel? Znači, to je baš jedno lijepo mjesto i kad ti neko kaže ne smiješ ići dole, onda mene bi pogodilo da nisam mogao ići, bilo bi mi baš žao, ne? Tako da, Lastovo je baš jedno predivno mjesto, pogotovo za mene, ne? Spominjao si da radite vježbe disanja, to jest da pričate o disanju, kvalitetnom disanju i ne znam, i ti se sam bavio apneom, ako se ja ne varam. Jesam. Jel' tako? Znači ti imaš iskustva dosta u tom kako disat, na koji način disat. Meditacija, a? Ne je bitno sa meditacijom. Nego, možemo to praktični savjeti kako poboljšati vlastito disanje. Da. Zrak je jedan od tih elemenata koji nam je baš bitan uz zemlju, vatru i naš. Da, vrlo je bitno disat. Da, disat je baš jako bitno. Voda i zrak, baš ja mislim da je zrak čak najbitniji. Pa da. Misliš, a? Pa siguran sam. Da, u principu ono što malo ljudi znaju je da je zrak jedan od najbržih medija koja izbacuje smeće iz organizma, ne? Naše tijelo funkcionira na način, ja pokrenem ruku, sad to neko smeće koje je nastalo proizvodnjom energije da bi se ta ruka pokrenula, mora nekako izaći iz tog tijela, ne? Prvi segment koji se dešava je zapravo da krv skuplja smeće, dofurava ga, laički govoreći, dofurava ga do pluća, druga krv fino lijepo tu kad dođe, ona se poveže, unutra ulazi kisik, preuzima stvari koje su loše, stavlja stvari koje su dobre i sa izdahom izlazi van šta je loše, sa udahom ulazi ono što je dobro. I tako, više tisuća puta dnevno. Da. Normalan čovjek diše od 6 do 10 puta, udiše u minuti, dok svi koji udišu, i to je jedan dobar test, znači kreneš disati i mjeriš si koliko puta si udahnu u minuti, svako ko udiše ili diše više od 12 puta, 10 minuta, treba bi se upitati u principu šta je s kondicijom, šta je sa tim disanjem, ne? Jako je bitno disati kroz nos, zato što Indijanci su znali govoriti mouth breather, ko vidiš, među ostalog, vidio sam da ti i Mate Baršić bio na podcastu. On je mene u jednom trenutku nazvao mouth breather i ovim putem ga pozdravljam i hvala mu na tome, jer koliko god znaš neke stvari, super je kad te kolega opomene i kaže, vidite, dišeš ko konj. Disanje je baš jako, jako bitno. I ono što malo ko još dodatno zna da respiratorni sustav ima jakost. I s obzirom da mišići koji u principu služe za disanje mogu biti jači ili slabiji, vrlo je bitno da ti respiratorni sustav bude jak. Jer što ti je respiratorni sustav jači, to u principu ti si sposobniji i automatski možeš ufurati više zraka u svoje tijelo. Što više zraka, veća mogućnost kretanja. Tako da ima jako puno vježbi, ima jako puno načina kako poboljšati disanje, ali google it, ne? I fino lijepo istražuju te ljudi. Ali najjednostavniji način je, recimo, prije spavanja ili ujutro kad se probudiš, posvetiti malo vremena kroz te Google vježbe za disanje. Pranayama je recimo jedna super stvar koju koriste često ronioci. S druge strane, yoga posjeduje jako puno
Ima po DNS-u se može gledati isto jako puno tehnika disanja i načina kako se pozicionira za to disanje. Ima je puno fora. Preko strongmana, znači da staviš opterećenje tu i tako. Postoji jako puno vježbe i disanja. Da, i ja fakat savjetujem da disanje je definitivno prva stvar koju bi čovjek treba naučiti. Općenito, prilikom kretanja, znači kada je izdah, kada je udah. Najnormalniji savjet, kad god se nešto stišće je izdah. Kad god se nešto širi je udah. To je to. Iako recimo misle ljudi kao, sad tipa recimo ti sad imaš nekakvo okruženje za trbušnjake i tako da je trebalo bi izdisati zrak. Ne, trebalo bi udisati zrak, jer što je veći prostor zraka unutra, to je i sigurnija kralježnica, pod pretpostavkom da ti abdominalni zid radi ispravno. Ne? Ako ne radi... Negdje ste? Da. S ovim bih htio završiti, s obzirom da je disanje jedna od najvažnijih stavki u našem životu i da bez njega možemo nekoliko minuta. Normalan čovjek može par minuta dok ne padne u nesvijest. Svjetski rekord 17 minuta. 17 minuta je svjetski rekord i njemu sigurno nije bilo ugodno. Hvala ti što si došao, hvala ti što si hvala ti što si razgovarao sa mnom o temama koje su možda malo nekonvencionalne za jednog trenera. Da, nismo se uopće dotakli trenerskog nikakvog dijela, a? Nisi ti mene pozvao da ja pričam o trenerskom dijelu? Ne, trenerski dio ima puno ljudi da priča o tome, a ja sam htio nešto što je tebi svojstveno i nešto što... A ne daš mi da pričam o čem sam dobar, a? Možda sam tražio samo tvoje slabe točke. Može biti. Ali nisam te zvao iz tog razloga, zvao sam te iz razloga zato što uvijek uneseš neku pozitivnu ideju u mom životu i nadam se da jednako tako uneseš i u drugim životima i na tome ti hvala. I bilo mi je zaista ugodno razgovarati s tobom. Ako imaš još nešto što bih htio podijeliti s ljudima, ako imaš još nešto što bih htio reći, nadodati, sad je tvoje vrijeme. Da, pratite ovaj podcast. Ovo je baš dobra stvar. Lijepo je kad se neko trudi da vam želi prenijeti ovako lijepe razgovore i tako dalje i želite puno sreće u daljnjem radu. Nadam se da više neće biti korone i potresa pa da moraš pauzirati. Istina, a dobro nije samo to bio razlog. Postoji jako puno drugih razloga, izgovora i svega ostalog, tako da. Ali hvala ti na tome, na lijepim željama. Rukovat se nećemo, korona kaže da ne, ali... Da, znači ovdje inače split screen. Da, plexiglas. Smo 3 metra dalje. Hvala ti još jednom na razgovor. Svako dobro.